Matala whātu a Samoa lau Samoa Entertainment TV mai apia nei ko iaso. E whaawau mai ai ile sol wha amsinongol mta uputau palota. O le tangi al mataina le imanuia le umano le palota la ititia vai maunga tolu. Whaasanga ili whaipule filfilia wa mai a whaatauto le tu malo. Le fionga lau timu ia wele se va ai. Ili taun unga o le mta upu mai ana nafi na angi ai. Mai moli maua le tutangi. Sa whaitau e sa rona le fule moli mau tustusia a Teresa Coffin. O le sunga Alex Suolo tula i mo le tutangi. Ai o le fionga langa ai a whetulanga ai o tula i mo lau timu ia. O wha amasino e au fia le fionga Justice Nelson, o le fionga Justice Clark. Na o la te ena le talo sanga le tutali, ina uailoa ane, e le ngata ina tuai whaulu, ai le i whaatauto ina foi, moli mau. O le tangi o lo fina wina e au fia le lima whetala, ma tau mafa whapea na ave le whasi a vai maunga, i le taimi o le lato whaalau iloa, e langolango ai lau timu ia le anso sulfito februari lua olua tolu, o tua ia o whaato sina mo le palota. E manatu le loa ia o tula i mo lau timu ia le fionga langa ai a whetu, i le umane o le aso mua mua o le whaamsinonga le nei ana nafi, e le o iai lama ni moli mau e langolango ina tua inga, mai o la ia talo sanga i nei e whaalea o ngā le tangi, whaasanga i lana i tu. O le ailoa ai le nala sanga i le tai au le so. E nisi o tala ele o toe mamau e tau nuu mai le wa leo leo ngā taifale mo leo leo a Samoa. Le en wha mea lofa mai le malo ia pani e peon sao nol kom sinom ta ngā ruenga a wapa au longo i tino Filipo na ua tato silingia le tala le tamai o le waa mai Australia mo le waa lea mai ia pani. O kemi whera ni, salo le pai ungon masinga ni ka mu mai ka ko wa bai mai ia pan le sulke kumika le 17 mira peso. La mato nei te mai ia pan, e hoi lai ka mu mai le fai ungon masinga, e mai ala ia sa ule kontina mai umar va konfin e mai hoi lai so yon malo ia pan ni fai training mai me mai ia le ko fu. E mu fai official en overva. Mai ba ngai ka ko official lu ni merta. O le waa mai Australia, sao nol kom sina ua ta pena leo leo, o le ngā taifale e malanga mo le tole ni ngai Australia, i tolu masina ma folau mai ai le whai ungol tau sanga. Mo le taimi mua mua, so i fuanga o tātou tangata nuu le aiofiti, wa avatu iai ele malo le whaitalia e filifili ai lava latou, po le asa mana o ngai ave iai le wha mua mua, e tatau na wha malie, e le latou bloketi o le miliona tala, alo latou i tu malo vai maunga wha, o le itu malo leo lo whaipule mai ai le fionga le minista o leo leo mwhalpuipui, le fionga whawalo le whau Harry Schuster, o le nuufo i leo le aiofiti e le atoa se tolu se lau tangata o lo wha mautu ai, talu mai wha maunga le tusinga ingoa, o le lua o lua tasi, peitai, na avel wha malo, a le fionga le whaipule i lea fo i vahenga o lona itu malo, ina ua latou filifili e wha tau, ni a latou tane vai, ma wha alua i le tolu lima awhetala i le tane, mo le luas fulua tane vai, o le sao le miliona tala vai maunga whae le aiofiti. Sao noa le pule nuu le sunga tupu o la vili lungo le talamua. O le taimi mua mua le ua mawai e si o latou tamai nuu. Sef sosoani sili o na mana mia mai le malo. O latou e a fiatele pe ati munga e maise o lo tu lata le vai tafe o fulu o sowe le ngata. Ina o atu tafenga. Ai palpala ai fo il sua vai wafu ai foi. O na wha mua mua lava le tane vai. Elo latou nuu atoa ina ua maua mai. Whaamanuianga mai le malo. O loo whaanga solo se palo ke ti whaalea o onga le mtangal winga wa o ngata alonga manga nuu le ofisa o ni usila ma le mtangal winga whaatu angam whai ngā whaiva. Mo whaia o ngō loo tau ave ina le mta upu whaasa e nisi ma le matematika i vasenga fitu i to tonoa o ngā tūlanga lua o sa vae ma o polo mo le tasi le vai yaso. Ina o mai tau wina le mtangal winga le whai ngata o le ala fuopo le learning outcome o mta upu nei. Ai le o lava le taimi ea o ngā i whaia o ngā mo le whaalawa i tele ino le sila fia. Ai mai se lava i vasenga fitu tu mol fa sauni atu ile vasenga fai o le fa alua ile ona fa atino le nei polo keti o fa ingoina o ave fe au ai o le taimi mua lea o mafai ai ona awaini so faia onga mai le motu tele pe o faia onga mai le tu fa salele anga male onga tulanga lua tanga maniso lua onga le motu nei pia i se tato fa atalo noanga male ofisa sili langolanga mtanga lwenga wa onga ta longa manga nu le sunga ya tu iloma independent susani simani na ia sa no ai o mato e fenga ta lava ona sa ilini au wala fai ngofie e fa amala mala mai i ma fa fa na mta opu nei ma e lo sto fa mtanga lwenga e sili pe afa atino le bloke ti fa le o onga le nei e tala no ina i au wala e ta pu e to mai sa fa onga ina ya so na mo e a o ai fa na
Molo o tu silafia. Waleva ona tala noaina ele CI ya mamato ni ole o division se lua mtanga luenga olo ngalulue ili poloketi ni ole curriculum maletida ole poloketi le nei pe ona sauno ai Matthew olo o va ai ise vai ngai fai ona tato wa o ina ia fana ina ia mafai ona iai le lotu e pui ele tato si manga o lo tato si manga o lo iai tonu lo tato pasino manga o tato ainga o tato nuu ia mabainga tato tino fuai ale a mataina lai tutono fale a onga ia e whainga tālawa ona toi fau si awala e mawhai ai ona o onga nei o leisi vaenga na vaenga ia mātou nei tasi nei o vaenga e olo i eilea o onga tātou whaafenga tāia o nā oa. Ua whaalau tele atu le mafsosoane le ekalesia mamona i whanau e ia whianga tu mawol soifua i tutono le atunu i se pepa whaamtalanga o lo whaamawina i lianganga whaafitai o mātua o tamaita ia Sandra a ngā i le ekalesia o le aupa i o aso i ngā tai mole no fo whaata avalevale po le wheelchair ua mwhai e ona whewea i mai whafo Sandra mai li whali. O Sandra e fito tau sanga ma e ia whianga tu mawolo na soifua. O le ufoina atula ele e kalesia mamona o le ne wheelchair. Ua mawhai ei ona whioa ilo na ainga. Mawhi avea ai mō se taimi mua. Ta o ele pepa lava le o whaamtalanga. O whaamtala i e mātua o le nei tamaitai. A to e seala ua mō tiu te o le aso. A ngā ilo na tuanga nei le aonga. E nofo lava na o Sandra ele whali. A ngā i fo i mātua o Sandra malo na tuanga nei whaatawa lato o lo ele maketi funga le. E nofo lava fo ina Sandra ili fali. Peitai, o se suinga esele ili o langa o Sandra. Ina ua mau se wheelchair. Mama whai e loa ona whaatasi mo na mātua malo na tuangani. Ino fua ngai mātani o na malanga iai. Sau no le tua a o Sandra le sunga yala wano au kuso a Jing. Li masulu i vatau sanga. O lo na fine le mwhai o na savali. Ina te si i lava iso o se mea e fialu iai. O nisi taimi. E whaalonga ina le tinga o lo na tua. Ona ua matua fo i wale ngā whatia o na si i Sandra o no le mamafa. Sa ia tau mwhai lo e sa ili solo i lungo le interneti. Mawhale e lo ili tau langa se wheelchair. E nā te ngā whatia lo na tau. Mo lo na whawhine. Peitai, na ia whaalonga lo ili fsosoane le ekalesia mamona. Na ia sa ili ai loa mo se fsosoane. Ma maua ile wheelchair. Ma o se fiafianga ia ila oa malitina o le ainga. Pe a o mai whaatase whaataola tō o lo ili maketi funga lei. Ma o le aso moa lava o Sandra ili maketi. Na mai tau wina le tele o tangatang naanga le lei. Ile ngā tau mea lo whamatau mawha. Ai o tupena la tō tu uina ile limo Sandra. O Sandra mai le awhio anga o le awaa. Sa Leilua, whangaloa, masafotu i savai. Lo Samoa Entertainment TV mai pia mas whaapopo ngai le aso a kai ao i le loko le tua ai whasoi fuana.